Inday ta kasinsin Brenda. Siyak nga rod, Cindy. Apa yun nakasta tilangam? Kasla stress ka mat. Kasta gayam ti maestra. Kitaan na ko, OFW lang. Sexy, kan na po dama. Anya? Dakdakkel pa iti sweldo ngam iti si ka a professional. No makapagsao ka, kunamlano asino ka mat, akamamayatan ti trabaho na. Pudno adakkel ti sweldom, ngam OFW ka mat, babaunan ka mat ija abroad. Ngam at least, adda kwarta. At least, adumat dagiti ubing amatulunga, uray manula ang ti sweldo. Adyat na paspasabak dito'y Brenda. Sindi ka na kan. Ah, ay, awan tatang. Adala ang napatagapagsarsaриtaan mi iti kasinsin ko. Pudno ka ditimbaga ti kasinsin mo, Sindi. Ay, unang kal. Adala ang tinapatig apagsarsaritaan mi. Happy birthday, Lola! Agyaman akmanan, Brenda po. Magusto nyo kadimot laang ti cake, kanti regalok para kada kayo, Lola? Nagusto akla unay, apo. Agraman ti in regalo ni kasinsin mo asinde. Nagadwa chocolate. Ah? Ada pa'y ti lechon baboy kan pansit. Pagyaman aklaw unay, kada kayo adwa. Dayta ka di leksyon aginatang da, Lola? Wan. Ay, nawa. Apaya kastamat. Kasla na stress ti leksyon baboy ang napili da. Siguro nalakalaang dayta, Lola. Ay, si kakit di mo tapo. Kumpormi mo, tidil-dilaw. Amom si Cindy. Naglastog kan, kaputadaktal ti sweldo, medyo balasiw taaw. Uray si kamat. Gaputa professional ka. Gaputa nakapagturpos kay ti kolehyo. Katimang sit kamat. Nang ko nga inuyaw mo ti lechon aginatang mi. Kunamlan asino ka. Maestra ka. Nga manulaang mati sweldom iti makabulan. Tunggal agawid ka, ipaspasikat mo, ti ado a kwartam. Sinangay, tunggal umay ka iti ayan ni Lola. Katiki na maestram akanayon ti panpanakkel mo kada kami. Basta siya, mayat ti trabaho, period. Okay lang. Oray OFW akmat, dakdakkel mati sweldo. Di laang, jak apalan ti dakkel a sweldo man niya. Uray siyak mata, jak apalan ti kinaprofessional mo. Saan apulos? Ngamin, amok anapimpintas matibiyag ko ngam iti sika. Amom si ka, talaga apabida ka ni Lola. Siyak lang ngaya, uray si kamat. May the best apo win. Itay pa'y amakadlawak. Denver, anak ko. Ano ti madlaw mo, nanang? Nakita, nagsarsarita da sindikan Brenda itay. Kasla na unag ti pagsarsaritaan da. Uray adayuak. Makita, akasla kayat da kabilang ti tunggal maysa. Ay, nawaw. Adayo kayo magkayam, nanang. Ang mga noon na misinterpret yun lang, dagiti apo ko yaw. Sabay la kumaa. Tasa na puno ti hatap ko. Nga dati limo dagura da iti tunggal maysa. Awan mitamok apagapaan da no bilang lang, nanang. Agpadadamag nga dan iti trabaho kinagsusul daw. Sa bagay mo't kit di ah. Jak maawatan da ya kasinsin kuriko. Relax ka kadilaang bakit? Nalpasan ti birthday ni Lola yung ngumkasta kay latta. Kasano? Nalaing agpabanglo da ya Brenda?
Agpada kay laang met, iti kasinsin mo. Ay nawaw, sana sa bali ti ugali ti kasinsin ko. No apay ngamin akasta kayong agkasinsin. Kasla kumkumpitensya nyo ti tunggal maysa. Sipod pa'y idi, karibal kun at talaga day di akasinsin ko. Kaya't na amasolo ti atensyon ni Lola. San kayo nga ubeng? Ikatin nyo kumati panunot nyo ti kakastabanag. Ay saan? Kasaritak ni Lola. Ibaga nga iti abay ti balay da iti day di lolo ti pagpatakdaran ta iti dakkel a balay ta. Kaya't ko nga iparupa iti day jay a Brenda nga uray may sa akla nga OFW kabailak met ti bumaknang. Anya? Nakasinsin-sindi iti balay da iti abay ti balay ni Lola? Way, Ay nawaw, apay asan niya yung bagbaga ni Lola ti may papan iti day tabanag kanya? ha? Enjat kahit mo sa wine. Kasaritak ni Lola, tagpatakderak mat iti balay ko, tatang. Ay, nawaw. Urak man noong pa iti planom nga agpatakdir iti balay, Brenda. Nagpaliw ti panunot ko, tatang. No iti makanigid, ti nagpatakderan da sindi iti balay da, agpatakderak mat iti makanawan, tatang. Pudno ka man kanya. Kung kumpetensya sa amit ti kasinsin mo, anak ko. Sigud mat, tatang. Amuyo mat asipod pa'y kat karibal kunday taas sindi. Papansin. Karipal. Apat. Kursunadam ni Rico ang asawa na. Ay nawaw, saan mat akas tati kayat ko asawan, tatang? Karibal ko iti atensyon ni Lola. Kasano, kati kayat na isulaang ti successful iti imatang ni Lola. OFW laang mat. Kung lagi din no kursunadam nila kay na. Hey na, no maipapan iti day tabanang. Awan ti makuna, tagpada kayo mga successful iti biyag. Isaw, dakil ti sweldo na, ta OFW. Sika, nakapagturpos kamot iti panagadal mo. Iso professional kamot itan. Ay saan, tatang? Adayo anapimpintas ti trabaho kan biyag ko ngam iti dayjay asindi. Iso nga ang muklatan amas proud ni Lola kanya. Nakaumay ka mo't, Brenda po. Ay nga ti masapul mo. Kayat ko magtagpatakdar iti balay, Lola. Ha? Nadamag ko, abalay ni kasinsin-sindi, ti may patpatakdar iti makanigid. Agpatakdarak mo iti makanawan, Lola. Ay nawaw. Saan ka maawatan, apo? Bigla mo't akas ti ibagbagam. Mabalin ka di, Lola. Di kay madanagan. Kabaulak mo tagpatakdar iti balay ko, anya. Saan lang at ti OFW akasinsin ko ti makabael, Lola. Aguray ka man, Brenda, apo. Hindi pa ya makadlawak. Adan sa mo tilimod aguram iti OFW akasinsin mo. Ay, saan Lola? Awan? Saan na nasaya at ti kasta, apo? Tapno ibagakan ka. Bili ba kada kayo adua? Basta, Lola. Agpatakdarak mat iti balay ko. Awan ka di ti aramidam, tatang? Mapan ko sukunin ni nanang mo yung bigat. Agawid ka nupay tan ni Antim Mike ti agbantay iti ospital. Kayat ka di asawon day ta, agpasentro kayo, tatang? Why? Agkanvas kayong tuman nga rod iti materyales. Ay nawaw. Nakasarita ko ni Lola. Imanugot nga agpatakdarak iti balay ko iti mismo nga abay ti balay da. Ay na Brenda ya. Pagpanunutam kumapay anaimbag ti may papan iti day tabanag. Katuan matatang. No kabaulan ti OFW akasinsin ko ti agpatakdar iti balay na. Ay kabaulak matatang. Professionalak mat. Diyak kaya't panunutan ni Lola ang napimpintas ti biyag ti kasinsin ko ababaunan iti abroad. Ngam iti siyak a maestra dito'y lugar tayo. Mano abulan lang eh. Kat agawid tamot ta ni Jepinas, hindi ba kay? Magagaranak lang una yan ang makakita iti balay ka, lakay. Kita ma,
Amangan mo yung agawit ta, kat maranaam ti kasinsin mo day. Ay nawaw, anya kumaita. Awan ti makagapo tapno agbainak kan kwa na. Professional nga agpaiso, ngam dakdakkel mo ti sweldo kas babaunan dito abroad. Uray dakdakkel ti sweldo ngum ti kasinsin mo. Saan arason day ta? Tapno panunutom a successful kang ngum iso. Agpada kayo a successful. Iso na laeng ta iti nagduma wagas. Ay nariko, awan ti serserbi na anak kaadal no kas tamot lang ti sweldo na. Iso asaan nga agbilib ni Lola iti dayja a Brenda, tadi adal nga agpaiso. Ngam manumo laeng nga iti susweldon na iti makabulan. Inabak ko pa'y ang. Gaputa di adal ti kasinsin mo. Kasta ti ibaga. Nya ngay mo ti mariknam. No ibaga na adakkel ti sweldaw. Ngam babaunan ka mo dito abroad. Agpapada tayo lang akayat na tagbaligay. Iso asaan tayo nga idadaw ti pada tayo a tao. Bakit? Agawid ka no ni kasinsin mo asinding tong Lunes. Agahwid lang nga, tatang. Sigurado amas daw day jay no makita na ti balay ko. Ay nawaw, agingga ka di ita. It kasta ti aday ti panulot mo. Ipagarup ng tumat ngamin nga iso ti kapipintasan ti biyag na kada kami nga agkasinsin, tadakkel ka no ti sweldo na ijabrod. Amok mat, kayat na lang ti agpasikat, tapno agbilib ni Lola kenkwana. Kayat na siguro nga ibaga ni Lola, ana imbag pa'y ni Cindy nga apok. Tauray saan ana kapagturpos, uray OFW laang, kat nakapagpatakdar iti dakkel abalay na. Kasta siguro ti kayat na amang ngag. Nya ka laki, di mo tinalak ko. Saan mo takasta ni Lula yaw? Saan abasapul? Akong pitinsyaan nyo titunggal maysa. Ngamen, proud ni Lula yaw kada kayo adwa. Awan tinangat nga taw. Agka-level kayo laang iti imatang ni Lola yaw. Anak ko! Hay, mayat ti biyag no kastoy lang. Oray babaonan tayo lang. Dakkel ti urnong tayo. Tadakkel mat ti sweldo. Saan akas iti daduma dita? Professional. Nga... Siya ka di ti patpatamaam, Cindy? Ni, ada kang magayam dita kasinsin Brenda. Ibagam manan, adi adal ken professionalak, ngam nangat nga to ti sweldo ngam iti siyak. Pudno mat kasinsin. Tila ang mat lisensya kan diploma ti maipanakkel mo kan Lola. Manulaang mat nga iti sweldo kas maestra. No tagibasitan na, kunamla no asino kamat. Tilaang matsweldom adakkel kas babaw na ni Jabalasiw tao ti pagpanpanakkel mo. Itay pa'y amang mangag ko ti saritaan yung kasinsain. Lola, Lola, Diyak kaya ti kasta mang mangag ko kada kayo nga kasinsain na. Tagtagi basitan yung mataon ti tunggal maysa. when tati kayat ti OFW akasinsin ko kat isulaang ti number 1 iti matang yo, Lola. Awan mat nga rod nalpas na. na, di ka ang sao akas na. Takadata, siyak ti the best nga apo. Amom no apay, babaununak laeng sa anak-anak kapagturpos ngam dakdakkel ti sweldo. Ay, agpada kayo akilaw ti kapanunutan na. Saan na nasayaat nga ikumkumparayo ti bagiyo iti tunggal maysa. Ta successful kayo adwa. Ngam iti laeng nagduma awagas. Ha? Ha? Professional man kansan. Nangato man ti sweldom, wano eksakto lang. At dalat na kumati respeto. Sana na'y tatagtagi basitan nyo ti tunggal maysa. Tano para kanyak, agpada kayo ada best. Awan ti makunak, ta successful kayo mat adwa apo. Pasensya kan akasinsin, Cindy. Sapay la ko matamapakawan na kadagiti dakas nga imbalbalikas ko. Pasensya ka mat kasinsin.
Tinagibasit ko ti kina-professional mo. Okay lang, dayjay. Adamat lang basol ko. Tainoy-uyaw ko matitrabaho makas babaw na ni Jabalasiw tao. Saan ngamin anasaya at nga ikumpara ta titunggal may sa kadata. Ngamin, saan tay nga agpapada? Saan laeng ngamin akwarta ti pagibasaran, tapno mako na a successful ti may sa tao, kasinsin. Depende kada tayo a tao, kasinsin. Wala. Hustong ti drama. Apok. Umay kayo kit din tamangan tayaw. Wen lola, umay kamin. Wenlo, Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. iti anya makagapu mare. Kasano ngamin, di na amo ti agpilos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay laeng kan kuana. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon ken danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay mare. Nakarugrugit nga agpaiso tibado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daddo mamare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid kano iti sabon ken danom ti kas jingar aramiden na. Ngam, nabasamat ti buok na mare. Kasla nagdigos mait. Nagdigos nga agpaiso ngem insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitem abagbagaan mare. At danto siguro pag nakman na. Para iti pagsaya atat na ti bagbaga mare. Rumara kita, Mileng. Di mo kutkut yun to yung t-shirt yung pantalon ko dito, ya. Taos sarag tumanan no agawid, Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba kadagitang wili. Mabalin pa ang mausar dahi ta bakit? No sa anak ngagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, hindi maipapaniti dahi ta banag, Mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigos akmat, Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok wili. Basta, di mo pakibibiyangan dahi to'y, tay suot ko pa'y kunakmanay. Mabalin pa'y ang mausar. Adala kong a fabric conditioner, Marilisa. Adapay mare mileng. Ikanak man itido asa si Mare. Tay nabanglot ited mo Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner mare. Una, tayin labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing ko nga adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta mare. Tapno saan nga aglang lang apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na mutlaang ti daddo maakawis na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang mare Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko, Mileng bakit? Sa dino tinangikargaam, Di mo ka din nakita ti kawis mo nga bitbitin iti sampayan, wili lakay. Ay nawa, saan ka din nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga laka iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngaming kay. Imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawis mo itay wili. Bago umuta sasawang, Mileng. Katun may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. No. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangaruden ti nailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo nanang. Ay nawaw. Naimbagmanta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing dahi ta amiling. Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na lagi ti kaus ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibiyangan ti kaus ko nanang.
Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang ki din to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawas. No di ngagkanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Na, di ka mabaen nga pag na di tarwara na karugruget ti kawismaw. Ay nananang, tinapatag, tagdigtigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, miling anak ka. Di yung matimbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay, ngam sobra tinatang kin prutas. Iso napanurot ko ti umay mangtig anak ka. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang na tatang. Ay nawaw. At ka dito saan nyo nagkinawatan anak ko? Nagapa kami itay tatang. Kasano, iso lang nga roden ti nailabaan, iso pa'y ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi tatang, di na ammo ti agsukat. No anya ti insuot na ita, isumeten iti manong aldaw. Agdigdigos, ngam kaslaawan metla ang serserbina tadi na met ammo ti agsukat. Amuyo ka de tatang, idili na ba akti kawis na, kaslabugoong meten tinagbalinan ti danong. Ay, day taki din anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain kadag iti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabieng, miling anak ko. Diakon mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo alasaya at iparikot yo anak ko. Maala pa'y dayta itinasaya at asaritaan. Mano atawan meten aparikot mi day tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nan daw. Aparamit nila ang iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramideng. Rabi and Willie anak ko, saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanang. Tapno maturo kaklangan no agawid na. Mangisupot ka lang ng itisidaan nyo kani bakit mo anak ko. Adumay tinlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay nawaw. Mga anak dito isakbay nga agawid ah. Anya kalakit dimot na ayawilay. Saan ka mat makaaw-awat? Nangalaam mat ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di apay kano apakibibiyangak ti usar na. Ay na. Uray manupay adigos ti aramiden nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo ilaang pisang kaibagakan kwa na, mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na, anakitam. Makalawas tumanin nga isutib. Owen ma'am. Wiligayam tinagan mo, sir. High school graduate. Husto ka di. Owen ma'am. Okay, i-review pa ang ti application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita, tada ti daddo malakad ko. Urayat nga rin tawag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo ili anak ko? Saan pa yung mawag tinaplaya ka dyan sentro na na? Ura di ta bakery.
Urahay ka no ti awag da. Makalawas ang tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Uray ti daddo mga inaplayak hindi nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada anak kaw. Ah, kanya kumangay ti pakatismayan da nana. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Uwan. Masiguradok nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na anak kaw. Nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina da nana. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw. Ngam kita ang bantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbi na nga agdigdigos ka, no isubli-subli mo ti kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala. Diyak mo, Amare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami unayan nga agsarsarita, Mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami iti balay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibiyangan ter aramiden ti tunggal maysa, Mare. Sa dino tinagapwam na anak ko reng? Ay, di ta ka bangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana? Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapul iti trabaho, nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Ah, anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawas ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawas na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa kat bakery kan restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay nawaw. Kunahakon kat. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona kat ti pag-applyan na at trabaho, kat adda pa kay naigan na iti makan. Aday bagakken ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapul ka iti trabaho, saan ka day? Uwan. Ngam sana mo na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem pare. Ay nawaw. Anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo pare. Anya. Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong ti danom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasaya at mat, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadag iti trabaho nga inaplayam. Kamu kung data bakit? Naibagan ni Marilisa kanya. Nasaya at mat nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak, idi. Di saan ka kumaanarigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik na dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid. Kastoy mo ti ibunga na. Ay, siyak to pa yakabalay mo. Masiksikuran ang makakikita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka. Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagim? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaaw ililakay.
At interview, iti apply ka trabaho ba kay? Mayat ano kasta? Bareng alain dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rugba kay, tama ala akmutan. Kahit kumatan trabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da kan. Alimabas iti paraangan mi itay amari mileng. At da interview na ita mare. Nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at mo't no naka-Amerisan mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na. Nukas ti itsura na mare. Di na amo tagpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanak ka ta kinasarita Marilisa. Awan ti anyaman na mare. Tidakas na, kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nag-applyan na. At least, naka-Amerisan mare. No saan siguro ang napasamak ti kasta. Ang mga no aging gaita, kat natangken lakta ti ulo na. Mayat ti isam mo Willie lakay. At damat lang di trabaho, bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamudyanan na. Inuray mo pa ilaang ang mapasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Las day jayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. Nubagimot ti mapaypayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene ama ko na. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis. Kita di ta kaldero, Johnny anak ko. Aw matinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kano matinlutok itay? Nangalalaang ni Antim Sabet iti kanan ni Uncle Mumayo. Kitaham ka tinanang. Uray may sa kutsara no iso. Awan tinapati oh. Ay nawaw. No kasta. Inibus manen ni Antim Sabet? Kanayin yung aming ikan di kapsat yun nanang. Iso nga spoiled ata kastama tiraramidon nyo. Jakmat impagarup nga i-take out na amin anak ko. Ni anti sabit pa iti kunam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito jo amin kang kwa na. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat nagtrabaho. Tati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Uno anyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito Tersena, Cruena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay nawaw, ay ka indutuan ko mga manang. Na nagluto akmat. Ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na mat amin ang ading ko. Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan nga no, awan ka amang tad. O di agbisinda nga agasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. Ay, so mati madlaw ko. Nasingpet ka unay iti kabsat mo. Ay, narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam na. Day talaang, una, tay sulang mati umanayan ti kwarta. Ay, madamag kuman. Saan kayon samot to na mapmapan iti bangkagyaw? Ay, talagang saanay. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Aday umulaan nga may. Makapabannog ti agbunag no kasta pa nag-aapi. Ay, kapag trabahuan nyo ngay kan ni Manong Mayaw ita. Mawani na. Agururay kami lang, no dati agayab, wano mang purdiya kada kami. Anya, apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minun nga, at dati tao iti ayan yaw, sabay. Ay, mabitla ang gayam, tala tigat-gatang masardinas, why? Sa dino tinagapwa, Mruena. Ay, ije sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita ti supsuplayak iti nateng.
Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabit ti bangkag da. Ay nawaw, iti anya kumaga po sanda ang minulaan. Nakadamagang matitiday tading ko. Di man sabit na mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no panagaapi. Pangalaan da nga ron iti kananda nga no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos magayamon ti bagas ta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, ti may isang. Last day to yan, bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, inton madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na akalugaran tayo. Ay, wan, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wan taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang day jay. Mayunam to ti dawatom ken kuha na bakit Wan. Pangbagas, kun pangabastaw, ti dawat ken kwa na, lakay. Janay, kaanakan, umayak man. Agtuga ka pa yan ti sabit. Nagyaman ako, nay. Ay, po. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, nga oras nga iti panagawid na? Yak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, kiti ka na ka. Anya? Awaga ma, ta saludsuda, no nga oras ti panagawid na. Ta amok mait, no nga oras ti panagsublik dito. Amaw, napatag ngamin ti bagakin kwa na, kaanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo. Awan mat kiti nanang. Saludsudak lang. Nanya nga oras ti panagawid yu kini Manang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas ti laklakad mi? Apay ka di. At tanan ti sabit di ti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni antem dita. At takano tinapatag nga ibaga na ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka manan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawaton na. Ay, talaga nga spoil ti kabsat mo. Uwan nga rod. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya kaamin timang tadi ti masapsapul na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na Nairwam da ngamin atunggal agdawat da ket adda ited ko. Kaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, Manang Rowena. Tidakas na, ay abusado mat, kan spoil dya kabsat mo, kan ti asawa na. Anya ti gagaram, sabit ading ko. Ay, kuang ngamin, Manang Rowena. Anya, idiritso mo, taado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibus ngamin, ti bagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, ti gumatang. Awan pa ngamin ti kwartami ita, Manang. Kasano ko mga min, katsadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisaang may, Manang. Pasensya ka na ading ko, ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot to nakabsat mo. Ay, saan ko nabasol, mawan ti isaang yo. Napigsa kayo pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya ngay dararamidan yo. Ang kulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagas yo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apitpidutan ti kwarta nga ited ko kada kayo. Agtrab-trabaho ak matlaeng. Nagadulakit din ngay bagbagang may. No sa bali at tao, tulungam.
Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siya ka mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sak ading ko. Panawin matan tapno agagat kayo iti asawam. Apo? Nagaduman ngay bagbaga. Anya ti masapul mau. Nanalagring, bumuludak man iti bagas mo. Anya? Awan nga minon ti maisa ang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mulayo anatan. Awan pulos din lako yaw. Ay, ko ang amin nana. Natay, dagiti imula may. Napistida, sika. Pinadas kumut ati, nagpatulong itibak na nga kabsat ko ang, Di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Dito ti pudno nana. Imo, ti kabsat ko. Ang no sa bali at tao, ay tulungan na. Ngam no siyak amis mo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ana saya ti kastang augali ti may sa akabsat sabay. Ay, day tangarod kat nana. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan nana. Ay adaman damagakin ka Lena. Anya day ta nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mau. Asino kadakwada nana? Ay kaniruwi na Baknang day tasan ka day. Ay nawaw. Kasanumot ana ibagayong ngay tikas tanana. Imay nga min ni sabay akabsat na ijay balay, idi na palabas. Bumulbulod iti bagas, tanapisti ka no ti mula da. Kert awan igatang da iti bagas. Ngam awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manen day taasabit nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maama peste, kat saan damot anagmula nana. Sa maysa, ay nauman ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan. Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sadot, baybay amditan nana. Imay ni Nana Lagring idi na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. Ay nawaw, agar aramid man ti istorya day niya tao. Ay talaga, sika pa yun ti rumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay hindi tangarod Lena ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko. Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya tapno laeng agrupro pa na dalos. Kad, anyang harod nga ti planom ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabet. Anya pa'y laang ti aramidom dito'y balay Manang Rowena. Kalpasan ti aramid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano agistorya ka kadagiti kalugaran tayo ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inulbod nga istorya tapno si kati agbalin analintag. Ay nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sabali at tao. Ngam no siya ka mismo akabsat baw, di nakpay mo't matulungan. Tasaan mo a-deserve ti tulong ko? Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapul mo. Uray ita anak ki asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusom mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapul mo ading ko. Anya? Maasyanak ka da kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pam, saan ko apidpidutan ti kwarta sabi? Mustahon. No di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sa bali at tao, kaya't mo atulungan. Awa mo ti mabalinak. Tapno ibagakken ka. Amin a kinabak nang mi amakitkitam ket bunga ti gagat bannog ken sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka no sadut ka
Di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaang. Kasano nga rudan no matayak. Di agbisin kayon iti asawam. Diyak magustuhan ti ugali day takabsat mo, sabay. Hanggang panagkunakot. Husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawa, husto ya tumulong iti sa bala tao. Ngam si kakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso titimul tulong ka datalakay. Naumamot siguro na, tamakit kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya lang, iraman mo mo tabagim Ay, sige! Ay, agpadata mo asadot nga may. Ano saan taman na natin, mula lakay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abak nang. Kag pa'y sumupi man, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adakin ko na ita, ket inrigrigatan na ti jay. Anya nga ron nga tigan mga sawon, sabay. Manipod ita lakay, agkagagatan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapnaw, rumang ay